बिश्वजित दैमारिसिम गोजोननाय बावहरदों सैबारिनि आबादारिफोरा। उदालगुरि जिल्ला सैबारि गामि साखाथिजों बोहैलांनाय गंसे दंगनि माथावरिया अखानि दैजों बायनानै आबादथिलियाव दै सौहैयै आरो माथावरि बायनानै आबाद फोथार खुरखानायनि जाउनाव गोबां जेंनायाव दंमोन सैबारि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा। नाथाय साननैसो सिगां रायजोआ खावलायनाय लेखा फानेरि समस्तिनि एमएलए बिश्वजित दैमारिया माथावरिखौ जेसिबिजों लोगोसे बस्ता जाबनानै बायफ्लंनाय माथावरिखौ थेनानै होयो। बेखौ लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों गोजोननाय बावहरदों आबादारि बिथांमोनहा। बे समाव खौरांनि गेजेरजों आबादारि बिथांमोनहा मा फोरमायखो फैयो जों नायनि। जितु जों सारा पानार समस्तिनि एमएलए सारा जितु जाय माबानि माबा हिसाबैनो माबा हाबाखौ तारातारि मावना होबाय। नङाब्ला जोंबो बहुद उसुबिदा दंमोन आरो दैज्लां गेजेराव जोंहा बे माबाया बायलांबाय। बायनानै बहुद खेथि बाथि माने नरम जाबाय, फ्राय नरमानो जाबाय। उपाय गैया जाहैदों। तथापि जों तारातारि माबानानै जनायनानै जों सारा निजेनो माबा खालामनानै मानसि लगायनानै हप्तासिम उनावनो हाबाखौ मावनो हादों। बेवहाय जोंबो धन्यबाद। आरो जोंफ्रा बे दंगा गैयाबो बहुद असुबिदा जोंनि एकले नङा। एकदम कालायाव खाथिहालागै बहुद दै मोनो, गथाय थाङो बेहालागै। गथिखे बिसोरबो बहुद जोंखौ बुंदों मा नोंसोरो खालाम, जों धन्यबाद नोंसोरखौ। ओरै नङाब्ला जोंबो खेथि मावनो हाया होननानै बेवहाय जोंबो जगाजग खालामबाय। आरो जोंहा दा जितु बेयाव खामानि मावनाय जगाजग खालामनाय बेखौ जोंबो धन्यबाद होदों। जोंहा जे फैनानै जगाजग आरो जोंबो हेल्प होदों जाहाथे बिदिनो हाबाया जानांगौ तारातारि। तथापि हाबाखौ मावना होबाय जों आरो भबिष्यतआवबो जाहाथे माबाब्ला जों बेखौ जाहाथे मोजाङै जाहाथे सारा नायनानै माबा खालामना होयो। এতিয়া আমি সমষ্টি নং পানাৰী বিধানসভাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল চৈবাৰী গাঁও। এই গাঁওটিত এটি ফুটকিবাৰীৰ পৰা চৈবাৰীলৈকে যোৱা এটি ডুং আছে। এই ডুঙৰ পানীখিনিৰে আমাৰ প্ৰায় বালিপাৰা কালাইগাঁৱৰ ওচৰ ৰূপাঘাটলৈকে বা ৰূপাতললৈকে ইয়াৰ কৃষক ৰাইজে প্ৰায় 15খন গাঁৱৰ ৰাইজে এই ডুঙৰ পানীৰে খেতি কৰে। গতিকে এইবাৰ বাৰিষা খেতিৰ ভৰ সময়তে এই পাৰটি চৈবাৰী ভেটেনাৰী কাষত ডুংপাৰটো ভাঙি উল্টা খুন্দাত পৰি নোৱানৈ নদীত পৰি গ'ল। গতিকে ইফালেদি পানী যোৱাৰ ফলত আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ খেতি কৰাত অতি কষ্টকৰ হ'ল আৰু আমাৰ খেতিৰ উৎপাদনো যথেষ্টভাৱে কমি গ'ল। গতিকে এই কামটি আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ছাৰে নিজাববীয়াকৈ কোনো স্কিম নোহোৱাকৈ আহি চাই, গতিকে এইটো কাম এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাক কৰি দিলে। গতিকে এই কামটিৰ কাৰণে আমি তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে আহি থকা পৰৱৰ্তী সময়তো যাতে তেওঁ আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। কেইটা গাঁও চলাই এইটো বান্ধটো? এইটো গাঁৱত আমাৰ প্ৰায় 15খনমান গাঁও আমাৰ এইটো ডুঙৰ পানীখিনি পায়। কেইদিন লাগিল? এতিয়া এই কামটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাক কৰি দিলে। গতিকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশ্বজিৎ ছাৰৰ লগতে আমাৰ ইয়াত কাম কৰা মানুহখিনিকো আমি অশেষ ধন্যবাদ।